Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bütün galamni yo'qdan bar qiluvchi, tarbiya qiluvchi Rabbimiz subhanahu va taolaga hamda sana maqtovlarimiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillaridan turgan chiqqan salovat sharifalarimiz bo'lsa edi. Muborak bo'lsin shu kechalarimiz. Endi bugun inshaalloh biz silashirimiz namozni tashlovchi kishilar turunda, ya'ni namozni tashlovning gunohi turunda. Оставление намаза rusha aytmishlik. Alloh subhanahu va taolo namozni tashlov masalasida bek ko'p oyatlar bizga mazkur qila Qur'on Karimda. Ham endi namoz tashlov Allohga shirik qiluvdan so'ng eng zo'r gunohlardan sanaladi. Namozni tashlagan kishi ol kishi Allohning la'nati ostida bo'lar. Har birisi turunda bugun silashib ketiramiz. Alloh taolo aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. نرسدي الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف، يعني bir qavm ikkinchi qavmga iyarib, ya'ni birisi ortdan birisi iyarib, bir turkum ikkinchi turkumga iyarib, ada'us solah, namozlarini qoldirdilar dey. Ni ishon namozlarini qoldirdilar? Vattaba'ush shahavat, shahvatlarına berilgan orqasida. Ya'ni nafslarına biriluv orqasida, shahvatlarına biriluv orqasida namozlarini qoldirdilar. Ya'ni alarni namozdan dunyoda bo'lgan mana shu mashaqqatlar, dunyoda bo'lgan lazzatlar, dunyoda bo'lgan rahatliklar adam balasin haq yo'ldan azdira. Ham namozni tashlovning bir sababi bo'la. Shu dunyoning mashaqqatlari orqasida. Ham Alloh subhanahu va taolo narsa deb aytadi: "Fasawfa yalqawna ghayya." Ghayya bular tizdan g'ayya degan yerga ilagirlar dey. Tashlanirlar. Narsa so'ngul g'ayya. Qay bir g'alimlar aytalar, g'ayya ul wadin fi jahannam. Jahannamdagi bo'lgan bir dala. G'ayya ul jahannamning bir dalasi. Ba'idun qa'ru khabisun ta'mu. Onun rizqi qabahat, pishroq. Onun o'rni ba'id, yiroq, qa'ru. Qag'iri deb. Bilmayman endi necha qani tatar tilini tarjima qilirga. Ya'ni g'azobi. Ham Alloh subhanahu va taolo ayta: "Illa man taba va amana va amila solihan." Tavba qiluvchilardan qala, ham iymon keltirib izgi amallar qiluvchilardan qala. Ya'ni ular tavba qildilar, onları iymonlarini yangartdilar, ham izgi amallar qildilar. Qala ibn Abbas radhiyallohu anhuma: "Laysa ma'ana ada'uha aw tarakuha bil kulliyya." İbn Abbas radıyallahu anhu ayta, "Mında namozni to'lisincha tashlov turunda so'z bormi bu oyatda?"
Bunda ulilar tege namazını vaqtidan kechiktirib o'quvchilar turunda so'z bor jamoat. To'lisincha namozni qoldiruv, to'lisincha namozdan voz kechish turunda so'z bormi? So'z borat namozni vaqtidan kechiktirib o'quv. Walakin akhkharuha an awqatiha. Ya'ni aning vaqtidan kechiktirib o'quv turunda so'z boradi deb ayta Ibn Abbas degan sahaba. Sa'id ibn Musayyib Imam at-Tabi'in rahimahullah ayta: "Huwa alla yusalli az-zuhra hatta ya'ti al-'asr." Oldi zuhr namazın, ila namazın, g'asr namazına, ya'ni ikindi namazına qadar kechiktiruv turunda so'z bora. "Wa la yusalli al-'asra illa al-maghrib, ila al-maghrib." G'asr namazın, ya'ni ikindi namazın akşamga qadar kechiktiruv. "Wa la yusalli al-maghriba ila al-'isha." Ham mag'ribni, ya'ni akşam namazın o'qimay ol yastu jetgancha qadar dey. "Wa la yusalli al-'isha ila al-fajr." Ham g'isha, ya'ni yastu namazın o'qimay ol ertangi tong atgancha qadar, ya'ni ertangi namozga qadar degan so'z. "Wa la yusalli al-fajra ila tulu'i ash-shamsi." Ham ol fajrni, ya'ni ertangi namozni o'qimay quyosh boygancha qadar. "Faman mata wa huwa musirrun ala hadhihi al-hala wa lam yatub wa'adahu Allahu baghi." Endi bu holatda o'lsa, Allohga qaytmasa, tavba qilmasa, Alloh taolo anga va'da qilgan mana shu g'oya degan dalo bo'ladi. Alloh saqlasin. Qay bir g'olimlar aytalar, g'oya degan so'z faqirlik, dunyoda da bu kishi miskinlik, faqirlik kechirir. Ham yuragida tinchsiz bo'lurdi bu kishining. İkinci bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim khashi'un." Qaygı hasret bulsun namaz o'quvchilarga. Qarag'iz nasa deydi Allah Taala, namaz o'quvchilarga qaygı hasret bulsun deydi. Niçin endi namaz o'qigan kishiga qaygı hasret bulsun endi? Nindi namaz o'quvchilarga "Allazina hum an salatihim sahun." Alar di namazlarında sahun. Nasa degan so'z bu? G'afildi. Namazlarından g'afildi. Yani sahun degan so'z vaqtidan kechiktirib namoz o'qu degan. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu aytdi: "Sa'altu an Rasulillah sallallohu alayhi va sallam anillazina hum an salatihim sahun." Men Sa'd ibn Abi Waqqas aytdi, men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'radim, namozni bu oyatning ma'nosi turunda nasa degan so'z u sahun? U aytdi ta'khirul vaqt, ya'ni ta'khirus salat an vaqtiha. Namozni vaqtidan kechiktirib o'qu dedi. Namozni vaqtidan kechiktirib o'qu bu sahun deb aytadilar. Mana bizda aytadilar sajdai sahhu deb. Sahhu degan so'z ol nasandir namozda nasandir qoldirgansan ekan, vojibni bir narsa qoldirgansan, yetishsizlik bor namozda. Shuning uchun oxirinda sajdai sahhu qilasan. Namazın to'lisincha namazın yetishsizligi ani vaqtidan kechiktiruv dedi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Davom etamiz. Nasa degan so'z u vaylun. Tarjima qilina ikki turli. Birisi aning qaygı hasrat bo'lsin. Mana hatta Araplarda shunday söylashuv bor, vaylaka, vayhaka, qaygı bo'lsin senga. Nasa siylaysan sen? Bizda tatarlarda da shundayroq bir ma'no bor, astagfirullah deb qo'yadi. Nasa siylaysan sen deb. Mana Araplarda bizning tatarlarga kirib qolgan. Bizda endi
Başka şarak aytırga bola, bataş. Allah saklaсын. Kit бар bundan. Mana şundayrak magana bitinde бар bitinde bizim Tatarlarda kullangan. Garaplarda ul kullanadыр de vaylek. Yani kaygı bulsun sen narsa söyleysin sen. Şoňa görä Garaplarda ul tege kiň taralgan söz, tege kündälik söz. Allah Taala şol kişilerge aýta: "Fawailul lil musallin." Namaz okuşlarga kaygı bulsun diýdi. İkinci türlü magana var. Ulda bolsa vaylun. Ulda bolsa cehennemdeki bir dala. Anın uzunluğu Cibalü Dünya, dünyanın zor tağları kebek dedi. En zor tağları. Hem şuşu zor tağlar erip gite. Eğer de ana kıyaş yaxşı etip yaktırsa dey. Bız kebek erip gitirgen mümkün. Mana şuşu bız kebek ergen nerseler. Ulda bolsa namaz taşlavçılar turunda söz bara. Yani namazları köp, uqıy, şuşu tav kebek, kaygı bolsun ana, ul tav eride kite bir ninde mağana kalmay. Allah saklasın. Şoňa görä Allah Taala illa ayyatuba ilallahi Taala ve yundima ala ma farad. Yani nerse kaldırgan, nindi namazlar kaldırgan, Allah Taala karşısında ukunıp tövbe kılsa, inşallah handy derecege jetmez. İkinci bir rivayette, ikinci bir ayette Allah Taala aýta: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu. Munda indi Allah Taala imanlı bendelerge müracaat ite. Namazlı, urazalı. La tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah ve men yef'al zalika fe ulaika humul khasirun. Ey imanlı bendelerdi. Sizni balalarınız hem de mallarınız Allah'ın zikrinden tıymasın diye. Sizin balalarınız hem de mallarınız Allah'ın zikrinden tıymasın. Eğer de Allah'ın zikrinden tıymasın diyen söz, galimlerinin sözlerine qaraganda, qâlel mufassirun, el-muradu bi zikrillahi fi hâzihil âye, es-salavatul hams. Mında söz bara 5 vakit namaz turunda. Ni için ana Allah Teala zikir dip atadı? Çünkü namaz özü bir zikir. Ve aqimus salate li zikri. Namaz oku, meni zikir kılsın için dedi Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da. فَمَنْ اشْتَغَلَ بِمَالِهِ فِي بَيْعِهِ وَشَرَائِهِ وَمَعِيشَتِهِ وَضَيْعَتِهِ وَأَوْلَادِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Eğer de kim malı bilen meşgul bulup, sevdası bilen meşgul bulup, işleri bilen meşgul bulup, turmuşu bilen meşgul bulup, namazını, balaları, şuşu dünya işleri bilen meşgul bulup, balaları arkasında namazını kaldırsa, mana şuşu kişi diye Allah Teala ve men yef'al zalika fe ulaika humul khasirun. Bu kişiler hasrette bulurlar diye. Allah saklasın. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem eyte: "Evvelu ma yuhasabu bihil abdu yevmel kıyameti min amelihi as-salah." En birinci kıyamet gününde sırav Allah Teala alganda, en birinci sırav. Nindi sırav bula? Namaz sırav bula. Nindi yırt saldın deyip de sıramay Allah Teala, köpmü köpürler saldın deyip de Allah Teala sıramay, nindi hatını aldın da deyip de sıramay, Allah Teala köpmü akşa işlerin deyip de sıramay, Allah Teala en birinci sırav birir iken Adem balasına kıyamet gününde namaz okudun mu? Eğer de okugan bolsa, فَاِذَا صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَاَنْجَحْ. Eğer de anın namazı tizik bolsa, huşu' bilen, yani Allah'tan korku bilen okugan bolsa, 5 vakit namazın vaktinde okup baratırgan bolsa,
bir de kechiktirmishi, oshiqmishi, akringina namozni o'qiy turgan bo'lsa, aflah, qutla va anjah ham o'ngishga erishir. Va in naqasat, agarda namozda biroz yetishsizlik bo'lsa, narsandir dirs ishlamasa, namozlarini qoldirib dunyo orqasida, dunyo mashaqqatlari orqasida, dunyo ishlari orqasida bu kishi faqadi xasar. Bu kishi hasratda bo'lar. Hasrat narsa degan so'z ol. Hazrat degan so'z tugul ol. Hasrat degan so'z ol bitin aybirni yo'g'altdi degan so'z. Astalsa в убытке deganni ma'noni beradi. Ruscha aytganda. قال الله تعالى مخبرا عن أصحاب الجحيم. الله تعالى bizga xabar ravishida jahannam ahllari turunda shunday so'zlar aytadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ma salakakum fi saqar. Ni sababdan siz saqarga ilakdingiz? Saqar u jahannamning bir o'rini. Allar aytirlar: "Qalu lam naku minal musallin." Allar aytirlar: "Biz namoz o'qimadik." Jahannamda sirarlar alardan ma salakakum fi saqar, ni sababdan siz jahannamga ilakdingiz? Narsa sizni bunda olib keldi? Nindi yo'l bilan? Aytirlar ekan: "Lam naku minal musallin." Biz namoz o'qimadik. Va lam naku nut'imul miskin. Biz miskinlarni oshatmadik. Va kunna nakhudu ma'al khaidin. Biz masxara qiluvchilar bilan masxara qilib namoz o'qishlarni, din kishilarini, payg'ambarlarni masxara qildik, ham kuldik deb ayta, shular bilan birga bo'ldik. Va kunna nukazzibu bi yawmiddin. Biz qiyomat kunin yolg'onga sanadik. Hatta atana al-yaqin. Bizga yaqin kelib yetgan shay, ya'ni g'olimlar aytadilar, yaqin degan so'z ya'ni o'lim vaqti yetgan. O'lim yetgan shay biz anglamadik. Qiyomat yetgan shay anglamadik. Fama tanfa'uhum shafa'atush shafi'in. Bu kishilarning endi shafaatchilarning shafaati yordam etmasdi. Bu kishilarga shafaatchilarning shafaati yordam etmasdi. Hozir endi qo'y bir oyatlarni qarab ketgach, bir oyatda men endi tugal xatirlamayim. Qalam surasida balki keladir ol. Ul oyatda Alloh subhanahu va taolo ayta, hatto namoz o'quvchilar alar mujrimin dey. Kim alar mujrimin? Prestupniki. Namozni tashlagan kishi ol mujrim. Ya'ni Allohning qonunini o'tamagan kishi kim bo'ladi? Prestupnik. Bek zo'r gunoh ahlini Alloh taolo mujrim deb aytadi. Endi bir jinoyat qilgan kishilar turunda so'z bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini ko'rsak, hozir inshaalloh oyatlarni qarab ketdik. Hozir qaraymiz hadislarni. Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayta: "Man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan yawmal qiyama." Kimda kim namozni vaqtida, ya'ni bir namozni qoldirmishi vaqtida o'qib borar ekan, namozlarni saqlab borar ekan, saqlab boradigan so'z bunda bütün ma'na kiramında. Namazlarning xushuida, namazlarning lazzatida, vaqtida, sunnatlarida butunisi birga saqlab vaqtida o'qib borar ekan, bu kishiga Alloh taolo qiyomat kunida nur berar, burhan berar, ya'ni dalil berar, olib boruvchi. Va najatan ham qutuluv yo'lini berar yawmal qiyama, qiyomat kunida.
وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا Kim indi namazını saklamadı, yani namazını okumadı, kaldırdı, vaktinden kişiliktirip okudu, لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا Bu kişiye nur da bulmaz, وَلَا بُرْهَانًا delil de bulmaz, وَلَا نَجَاتًا kıtılığı da bulmaz, يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet gününde. وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ Bu kişi kıyamet gününde bulur Firavun bilen, qarağız. Qubarılgan vakitte Firavun bilen qubarılır di Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Qarun bilen, Qarun kim ol? Musa aleyhisselamның iki tuğan inisi bula. Tekebbirlenip özünün baylığı bilen bu baylığımna gıylimim bilen eriştim. Allah'ın yardımı bana bulmadı deyip Allah'a küfürlük getirgen kişi. Baylığı arkasında Allah'tan bırılgan kişi. Ve hemen kim ol? Hemen ol Firavun'un ministri bula. Yardımcısı, yakın kişisi. Ve Ubeyye bin Halef. Ubeyye bin Halef indi ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge gel zarar getirip yürüyen kişi bula. Gel Peygamberimizge ağırlık getirgen kişi bula. Kale ba'dul ulema. Qaybir galimler ayteler bu hadisni tefsirlep. Dürüstlükte mana şu kıyamet gününde mana şu dört türlü kişiler bilen namaz kaldırışı kişi birge qubarılır dey. Niçin degen? Li'annahu çünki innema yeştegilu anis-salâ bimâlihi ev bimulkihi ev bivizaratihi ev biticaratihi çünki namazdan anı nerse eterdi, nerse sebep buldu ana namazını kaldırırga. Ya ki anın malı, ya ki anın mülkü, ya ki anın vizaratı, yani nindir bir derecesi deb aytırga kerak. Ya ki anın ticaratı, yani sevdası. فَمَنْ اِشْتَغَلَ بِمَالِهِ Kim malı bilen meşgul bulup namazın kaldırgan bolsa, حُشِرَ مَعَ Qarun. Bu kişi Qarun bilen qubarılır dedi. وَمَنْ اِشْتَغَلَ بِمُلْكِهِ Kim özünün mülkü bilen, özünün parçalığı bilen meşgul bulup, vlast bilen meşgul bulup namazın kaldıra iken حُشِرَ مَعَ Firavun. Bu Firavun bilen qubarılır dedi. Yani özünün vlasti arkasında, özünün şuşunday derecesi arkasında indi benim namaz okurga vakitim yok deyip kaldıra iken bu kişi Firavun bilen qubarılır. Firavun kim? Firavun ol Allah'ın lağneti bulgan bir zatı. Kıyamet gününe kadar anın teni bugünküne kadar saklana, hem kıyametke kadar saklanacak, anın tenini tapkanlar, hem muzeyde London'da saklana secde kılgan keliş. Kim tili anda barıp qarayala. Firavun ne Allah Teala ayta: "El-yevme nunajjike bi bedenik litakuna liman khalfaka aya." Bugün biz senin bedenini saklayız, tenini baş sinden son kiletirgan kavimlerge gibret bulsun için. Hem bugün günde Firavun'un teni saklangan, hem ol anı tabalar. Yine 19. asırda mıken, 18. asırda mıken hatırlamayayım. Hem o secdeye gitken kiliş, o bir secdeye gitken kiliş ule. Kur'an'da kile Allah Teala ayta o secdeye gite, hem ayta amentu bi Rabbi Musa ve Harun. Musa aleyhisselam'ın hem Harun'un hem Bani İsrail iman getirgen Rabb'a inandım, la ilahe illallah deyip şu sözler bilen secdede ule ol. Kur'an'da var. Ni gacep gasırlar ötkenden sınına anı şu dingiz yarında tabalar. Hem şu dingiz yarında tapkaş nişliler? Şolmu müzeyde anı kursada. Allah Teala bedenini saklayız. Hatta anın işekleri de, hatta anın birtik sakalları da saklaman. Şol kadar zor ayet Allah Subhanahu ve Teala kursetken özünün kullarına bugünküne kadar
Alloh taolo Qur'onning fanni ashishlarini bizga ko'rsata. Inshaalloh bir va'zda Qur'onning fanni ashishlarini ig'tibor beramiz. Alar bik ko'p, 900 ga yaqin. Qay birlarining mana eng g'ajab bo'lganlarini silab ketiramiz. Au bi wizaratihi. Wizarat shuluq vlast, shuluq ministrlik, shuluq daraja. Shu daraja orqasida qoldirgan bo'lsa, bu kishi qubarlar ekan qiyomat kunida Haman bilan, ya'ni Fir'avnning yaqin ministri bilan, vaziri bilan. Faman ishtaghala bi tijaratihi, tijorat bilan, ya'ni kim shug'ullandi tijorat bilan, unda bo'lsa savdo bilan, hushira ma'a Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ol shuning bilan qubarlar, ol Makka kafirlarining bir savdogari bo'la aytib ketganibizcha, payg'ambarimizga gil zarar keltirga tirishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayta, Imam Ahmad rivoyatida Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ayta, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan, "Man taraka salatan maktubatan wahidatan mutaammidatan." Kim bir namozni qoldirsa, birgina namoz niyatlab, tilab shuni bila turib qoldirsa bir namozni, faqad bari'at minhu zimmatulloh. Menga Alloh taolo bir nindi mana kim namoz o'qisa Alloh taologa saqlayim degan va'da berdi bit, emi? Lekin menga bir nindi saqchi bo'lmaydi. Allohning saqligi ondan yiroqqa yashaq. Mana bir kishi saqlamaydi. Bu как вольная птица deyasang durust bo'lmaydi. Lekin bala qazolardan Alloh taolo uni saqlamay yashaq. Qiyomat kunida da uni saqlamay yashaq. Eng qo'rqinish kunda. Bu Allohning sog'idan yiroq bo'lar, saqligidan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yanına bir kishi keldi. Bu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Ham ayta, "Ya Rasululloh, ayyul a'mali ahabbu ila Alloh taala fil Islam?" Alloh taolo qarshында eng xayrli amal nindi amal ol islomda? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, "As-salatu ala vaqtiha." Vaqtida o'qilgan namoz eng xayrli amal. Ondan da xayrli amal yo'q. Man taraka as-salat fala dina la. Kim namozni tashladi, onun dini yo'q. Was-salatu imadud-din. Chunki namoz dinning tiragi dedi. Mana tirak bo'lmag'ach, mana bu jidarlar bo'lmasa, masjid bo'ladimi? Jimirlabid. Masjidning ismi yo'qolashaq, dinning da ismi yo'qolashaq, agarda namozni tashlasa kishi. Davom etamiz. Men qisqartirga tirisham, bütün hadislarni o'qib turmayman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, "Man taraka as-salah la'anahulloh." Au ikinchi bir hadisda, "Tariki as-salati mal'un." Namozni tashlagan kishi mal'un. Yal'anuhu baytu ya'ishu fi. Yashagan yurti onu la'nat qiladi. Ham kun sana aytdim, shiq mendan deb. Allohni sen tanimaysan, men de seni tanimayman. Kun sayin yurt namoz o'qimagan kishiga aytar ekan, sen meni tanimaysan, ya'ni Allohni tanimaysan ekan, shiq ey Allohning dushmani deb, ey la'nat qilingan zot deb, yurt kun sayin namoz tashlagan kishiga, namozni qoldirgan kishiga shunday so'z aytar ekan. Kiygan kiyimi kun sayin aytar ekan, la'nat etar ekan shu kishini meni sal deb. Yurgan yeri, o'tirgan o'rni butun yerga anga la'nat bo'ladi. Alloh saqlasin. Man taraka salatan wahidatan mutaammida.
kim namozni birgina namozni qoldirar ekan tilab dey, o'zi tilab. Laqiyallohu ta'ala va huwa alayhi ghadban. Alloh taolani qarshi olganda, qiyomat kunida Alloh bilan uchrashganda, Alloh taolo anga big ashulu bo'lar dey. Alloh taolo big ashulu bo'lar. Bunda endi hozir kita eng dahshatli hadislar. İza sallal abdu salata fi awwalil vaqt. Agarda kishi namozni o'z vaqtida o'qisa, sa'idat ila sama. Bu namoz ko'kka ko'tarilir. Va laha nur, anga nur bo'lar. Hatta tantahi ila al-arsh. G'arshga borib yetganshidi Allohning g'arshina. Fayastaghfiru li sahibiha ila yawmil qiyamah. Ham ol o'zining sahibiha do'sti, namoz ani o'zining do'sti deb sanar ekan, namoz o'qigan kishi. Namoz ani do'sti deb sanar. Ham aytir Alloh taoladan g'afur so'rar shu kishi. Ya Rabbim, ani g'afur et, ol vaqtida namoz o'qidi deb aytar ekan. Va taqul ham aytir hafizakalloh kama hafiztani. Ham aytir namoz Alloh seni saqlasin, nishik etib sen meni saqlab vaqtida o'qib barasin dey. O'ylab qarag'iz. İza sallal abdu salata fi g'ayri vaqtiha. Vaqtida o'qimasa dey namozni. Sa'idat ila samai va alayha zalma. Ham ul ko'kka ko'tarilir, ham ul bir qorong'ilikda bo'lar dey. Yer ko'kka minib bitgach, ani tuturlar, nishig etib, kiyimni tutgan kebek, mana shulay aytirib, qoti etib, tortgan kebek bo'ladi. Shundan so'ng sug'urlar ekan namozni tashlagan kishini dey. Shu kiyim bilan. Shu ne bilan? Namoz kiyim kebek tutalar, ham shu namozni qoldirgan kishini sug'alar ekan shu kiyim bilan. Ham aytir taqul dayya'akallohu kama dayya'tani. Alloh seni qoldirsin, nishik sen meni qoldirgan kebek dey. Namoz aytir. U sug'ur shulay aytib anga, ham aytir Alloh seni qoldirsin, sen meni qoldirgan kebek dey. Alloh saqlasin. Shunga ko'ra namozlarimizni vaqtida o'qisak edi. Davom etamiz. Namozni tashlagan kishi Imom Abu Hanifa mazhabi bo'yicha kafir deb sanalmaydi. Imom Abu Hanifa mazhabi bo'yicha namozni tashlagan, namozni qoldirgan kishi butunlay kafir bo'lib sanalmaydi. U zo'r gunoh ahli bo'lib sanaladi. U la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb iymonning 6 shartına negizlanib iymon keltirgan ekan, o'shana ekan namozni qoldiruv bilan uni kafir etmaydi. Uni kafir ita agarda ul inqor etsa namozni. Namoz kerak tugil deb aytsa, u kafir bo'ladi. Lekin namoz o'qirga keragida anglayman deb o'zi qalbi bilan, joni bilan anglaykan, bu kishini kafir deb aytirga yaramaydi. Uni chaqirga kerak. Imom G'azalidan so'radilar, agarda kishi namoz tashlasa, u aning bilan nishlarga deydi. U aytdi, aning yonina borga da masjidga olib kelirga deydi. Yangadan bostirga deydi. Atigilar kutganlar Imom G'azali aytgan, uni tutib qiynarga kerak deb aytir deb o'ylaganlar endi. Avul aytdi, tutib masjidga olib kelgis, yangadan bostirg'is namozga. Mana bunda buyuk dahshatli hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayta: "Inna man hafaza ala as-salawat al-maktuba akramahu Alloh ta'ala bi 5 karamat." Agarda 5 vaqt namozni vaqtida o'qib borsangiz, Alloh taolo anga 5 karamat berir. Ya'ni 5 Allohning rahmati bo'lar menga. Birinchisi yarfa anhu dayqal aish, ya'ni yashav ravshin yengillaytashakdi. Ya'ni yashav og'irlig'ini olashaqdi. Va azab al-qabr,
Qabr g'azobi bo'lmaydi bu kishiga. Va yu'tihi kitabahu bi yaminihi. Kitabuhu bi yaminihi. Qiyomat kunida onun kitabını verirler o'ng qo'lidan. Ve yamurru ala sirati kal barqi al khatif. Yashin tezliginde sirat ko'pini o'tib ketir degan. Ve yadullul cenneti bi ve yadkhulul cenneti bi g'ayri hisab. Jannatga hisobsiz kirir degan. Birinchi sirov bana berilmayacak. Çünkü namoz o'quvda o'zi bir sabırlık bitindi. ومن تهاون أكم نمازنا قلدرد بها عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة. الله تعالى أنا 15 غضب أزرلedi دي. Bişisi dünyada, işisi ölüm aldından, ölüme jitkeş yani ölüm aldından bir kadar vakit kalgaç. İşisi kabirde, işisi kabirden turganda. Bu hadis cemaat. Dünyadagi g'azabni qaraganda yanzi'ul barakata min umri. Umrida bo'lgan barakati bitashak. Bir qachon aqsha jetmay menga, bir qachon ko'ngilida bir nindi rahatlik bo'lmay bu kishining, bir nindi barakat bo'lmay, rahatlik bo'lmay. Turmushining yami bitashak. İkincisi, yüzünden Allah Teala onun mana izgi kishilarning nuri bo'la namoz o'qigan kishining shu nur olinacak. Yüzünden nur yo'qolacak. Chunki as-salatu nurul mu'min diye Allah Teala. Namaz ol mü'minning nuri. Namaz ol mü'minning nuri deydi. Ham ol nur yo'qolacak deydi. Nindi amel qilsa da üçüncüsü Allah Teala onu ecirsiz kaldırır deydi. Namaz kaldırgan kişi izgilik kılsa da onun izgiligi kabul kılınmıyor. Degan söz. Dörtüncüsü, duası erişmez bu kişinin. Kökke de ko'tarilmez dedi. Dünya köküne de erişmez dedi. Beşincisi, bu kişiga igilikli kişilerinin duası ilakmez dedi. İgilikli kişinin duaları ilakmez dedi. Yani avliyalarının duaları, salihinlerin duaları. Ol baxit ana erişmezdi. Ama lakin ölüm aldından nindi gazap geçirecek. Ölüm aldından cemaat ol kısılgan halde gidecek. Ko'kragi bir qattiq qısılır dey. Hasratlangan halde gidecek. Yüzü qaralır dey. Yamutu cai'an aş kelish ketashakdi. Hatta 5 minut ilikkina bo'lsa da, первый, второй balish, paramash osh-oshag'im bo'lsa da. Ash kelish ketashak. Ham üçüncüsü o'lgan vaqtda bik susar dedi. Hatta bütün dünyanın dengizlerini getirip işirtsang da, ol to'xtanmas dedi. Susavni bitirmasan. Amma lakin qabirda bo'lgan g'azab. Onun qabri qisılır. Hatta şul kadar qisılır. Onun tege işgali ol qabırgaları birisi bilan tutaşır dedi. Bir qatı qisılır. Qabırgaları bana şulay aytib tutaşır, sınır da tutaşır mana bu aytib. Bir qatı qisılır. Ham qabirda bir o't yanır dey. Ol o't kunun ve tinin anı gazaplar dey. İkincisi. Üçüncüsü, bir yılan barlıkka gelir dey. Onun ismi Şuca'ul Aqra' bo'la. Onun ko'zlari o'tdan, tırnakları temirden. Her bir tırnağı bir günlük sefer uzunluğu olacak. Bir korkunç kıyafette. Hem meyit bilen sileşken vakitte aytır. Min di Şuca'ul Aqra' yılanı dedi. Onun tavuşu di yaşın soqqan vakitte tavuşuğa bit. Şunday tavuş bula dey.
сөйләшкәндә. Куркыныч. Ул әйтер, Раббым миңа әмір итте сине сугырга ди, иртәнге намазны калдырганың өчен. Сине сугырга илә намазын калдырганың өчен. Икенде Магриб һәм икенде белән акшам һәм ясу намазларын калдырганың өчен һәр бер намаз алдыннан үзенә күрә аерым бер газап булачак. Һәр суккан сайын аның тәне 70 тирсәккә җир астына кирип яңадан чыга торган була, һәр суккан сайын. Һәм бу газап кыямәт көненә дәвам итәчәк. Алла сакласын. Һәм инде бу йылан әгәр дә җир йөзенә чыгып бер генә тапкыр дип кенә өрсә, бөтен җир йөзендәге булган үләннәр агуланып үлер диде. Хәтта хайваннар. Менә шушындай куркыныч хәлләр булырга мөмкин. Алла сакласын. Бу китапта, хадисләрдә ничек килә шулай дип әйтәм, бу үземнән әйтелә торган сүз түгел. Әлбәттә, теге кайбер кешеләргә ышанырга да авыр. Ләкин Аллаһ Тәгалә Коръәндә нәрсә әйтте, ул хак. Кабер газабы булачак диде. Әмма ләкин кешенең акылына керә торган әйбер түгел. Алла сакласын. Әмма ләкин кыямәт көне мәсьәләсендә, кабердән чыккан вакытта, улда булса әйтер, эй Аллаһның хакын калдыручы дип әйтерләр моңа. Эй Аллаһның ашуына махсус булган кеше дип әйтерләр. Һәм өченчесе, ничек итеп син Аллаһның хакын дөньяда калдырган кебек, шулай итеп Аллаһның рәхмәтеннән дә бүген син мәхрүм калырсың диде. Иң зур бәхетсезлек адам баласының бу дөньяда Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм калу. Бер риваятны сөйлим дә, шуның белән туктыйбыз. Озакка китә булай, китсә. Иншалла. Монда әле бик күп хадисләр, аятлар, хикаятлар, аларны бөтенсен сөйләп бетереп булмый. Җука китә басыйса кергәнә. Бер хикаят. Муса алейхиссалам вакытында бер хатын булган, Бәни Исраил кавмында. Ул Муса алейхиссалам янына килеп әйтте: "Я Расулаллах, inni aznabtu zamban aziman qad tubtu ila Allah Taala." Мен бик зур гынах кылдым дип бу хатын әйтә. Һәм Аллаһ Таалага тәүбә кылдым. Фад'уллаха ай ягфира ли замби ва ятуба алей. Син дә бер миңа дуа кыл инде, я Муса. Аллаһ мине гафу кылсын һәм тәүбәмне кабул кылсын дип. Ва ма замбука? Ва ма замбуки? Синең нинди синең гынахың ди? Қалат әйтер: "Я Наби Аллаһ, эй Аллаһның илчесе, инни занайту ва валадту валадан фақаталтуху." Мен ди зина кылдым. Зинадан туган баланы үтердем. Фақала лаха Муса алейхиссалам: "Ухруджи я фаджира." Эй гынах әхле, кит моннан дип әйтә. Musa aleyhisselam aytdi: "Shiq bundan, ket bundan" deydi. Ya'ni zina qildi, bala tug'dirdi, balani da o'tirdi. Shundan so'ng senga dey ko'kdan o't tushib seni yondirsin deydi. Shu qilgan amaling uchun. Shundan so'ng Jibril aleyhisselam tushib Musa aleyhisselamga deydi: "Ya Musa, Сиңа Аллаһ Тәгалә әйтә: Нигә син тәүбә кылган хатынны бирдың? Нигә син аны куып чыгардың? Я Муса, син беләсеңме, ул кылган гынахтан да зуррак гынах бар икән" ди. Нинди гынах дигәч, Муса алейхиссалам аптырый: "Нинди гынах?" Ул әйтә:
tarikis salati ammidan mutaammida. Namozni tilak, o'z tilagi bilan qoldirgan kishi deydi. Zina qiluvchidan da, o'tiruvchidan da hatto olimlar aytalar, xamir ishuvchidan da zo'rroq gunohsiz deydi. Namoz qoldirgan kishi. Butunlay namozni qoldirib turunda men вообще dashmayman. Bunda namozni vaqtidan kechiktiruvchi turunda so'z bor. Namozni tilagan kelish, o'zining tilagi bilan prednamerinna namozni qoldirgan kishi bundan da gunohliroq deydi. Alloh saqlasin. Shunga ko'ra shu va'zdan so'ng endi menimcha biz tirishirmiz namozlarimizni vaqtida o'targa. Ham tug'anlarimizga, yaqinlarimizga da shu kichkina nasihatlarimizni erishtirsak edi. Alloh taolo shu siylaganlar bilan amal qilirga yozsa edi. Baribizga da namozimizni vaqtida, abigirakda jamoat namozlarına qatnashirga Alloh taolo nasib etsa edi. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.